Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkimang, leti ke fai sabi, den yu ya, adeya, ifugadu giwen, da i programa iwaka komiti yu, diwe kai Wiki. Asama di chayin komiti yu, na Robbie Amain. We sende wa udigala den ga mang fudeli baliba. Ede kabiten, basia, foluku, yonku, gandi, umanga mang. So se if to dengi ba ala fuwi. So we sende gi odidu ala den kabitianga den basia fuden. Den sama di lasi wan sama. So langa udena go tapu ya. Aswa ude. Ga ajuma je. Mana tawang imuteke kakiti. Bika ala sama di Libya a meeting ko sube ofufawe. Den sama di siki. Yanga suwa bulu. We begi gadu giden. Anga ala den buye pifu de opo. Kontampa den futu tapu baka. Wa biden fanu dufu seti akonde ya. Arkimang. No. Usabitaki akonde kontanga. Kontapu kontanga. Mawani ki want to tap. Kotaki. No. Somesa ma epoti. Den gas bom. Azana bomam. De gas cylinder. Ma so gwenti kayen. Epoti ya eni osu. Efi komoto ne ikone isu me gas. Ya muleti af akas for no is fi direct. Opala den fense. Opo den do. Meki a winta gwe. Luku. Da ileti. En me begi wi. Ukobroik minder swalufu. Ukobroik aansteker. Ondata swalufu. Den piki kango piangen. Den sa bosu. Ma aansteker. Amo moeilijk giden. Voor den dudati. Dus so. Aso we begi uba. Arkimang. Tidia wan konde. Da den sama die chayen. A president. Anga de bigi man fu konde. Da de mwabiati. Di den gansa man fu be longwa busi. Na ati biabi. If you feti wan feti. I mwabiati. Arkimang. Tide mi wanta kwanzani. We ye fu wansani tigiri. A gebit. Die Guyana teke takia fin terwijl we aan het gebied. Wan grensgeschil, wan geschil, dat wan taki. Den sama, den tukonde efeti taki dijaf a mia bien, tawa itaki a mia bien, ma fi luku asa na bien. Arkimanda i dusari. Taki apisi doti de. A efumbesiki. Fu wansani ukabak poti asta news, bijna, mezab, 18 jaar geleden. Dat je gebied de unabie mo. Bijna unabie mo. Arkimami ogi wan voorbeeld. If itakia usu dia fiyu. Ne motansa ma kon teke taini ya usu. Wayari tuyari ma ya isuku fupuen. Ya idu next. On date wansama ukosama dia shaini ya usu. Dat ya udinki ya bia usu. Ndabo wabi wansani de kai beheers dade. Dat wantaki sama idu sani na doti de. Den Guyana bijna la de sama di biape abia nationalité fu Guyana. Guyana su dati biape. Pardon. Ala sani di abi. Sana nai feti takina fi akaita sefi. Mbede wayare gwe na India. Da ye fianga abigi plane da de soya karta fu gonta bra da de soy dufu Guyana. Da apisipe sanang abot weska bit den puen de potiengi Guyana a komoto na kaita fo sa nangi Guyana de mafu na idu noti ma de tanga ya fugo fetianga de sama a buskonde fugo fetianga dengi fugo usani anga den ganga galanga goni anga alasani ma habit fi di de teke de pe gudu de pe alasani de we tlaki umofu Tradeja non Guyana ebo otakia obo flikveld de brei uit. Sanang mofu tapu
e ke laki den poti mataki gi umofu matena u egi samaya fu dusan yangen da utanga da fu dusan yangen da utanga ma de sande gaya na me duanga o asudo wes donda we luku gule fu na gule sevi we piti fi chaka na so tang aso den sama de chawi tang e na so akonde sevita asora ere ake uborgo na mandu noti fu den sama di e chawi no mandu noti meko ufika osi arkiman da teu luku da weye menonita kom asana da mo chalisani arkima ye gwawa konde maina pampila woko pampila arkima mi sika ba yo komoto ya alo soltu bedrijf o teke komoto ya chaigwa Holland o teke ya sana ya chaigo na Amerika sonde wan pampila da minister di musorgu arbeid de panti woko pampila o kontaki a sabi next ya sabi next madema kwa nya konde ya sabi next ma de kondis na tweede groep die kon saudu so waarlijk kot help mij almachtig so we poti te ulto do minister we sweri tawa i meke bolof tawa i nakana na bible tapu fana udu korep faro chai konde faudu sani leti de mana pampila fukoya de na woko pampila sama chai de koya faden du yodo ya pende fendi afisem Arkimanas umuluku omdat te wan sama te sidon na feifiari. Yo sidon feifiari da ifika wan anya kondi ai ga bigi problem. Arkimanes piama ya imeke pike kia lata. E kia lata e ke jinipi. We onderschatten sania. Arkima we onderschatting en amo erk wang lantifa konde no sabi lantifa konde no gide pampila lantifa konde no gide papi misi fuko woko ya matoko de koya dadi ya wasende de goete da we taki we onderzoek sa we go na Amerika of Holland go pube sania da wosi wasema betaki ya gadwanga sanang nomo ala sania pasa ektoar Arkimang wan mabede awan konde nyameke pikin wan fuden pikin asoso fufu ay fufu wan fuden asoso tembi ay tembe wan fuden Arkiman asoso sutugoni Wanfu den asabi sanya samati. Ala saye denki asabi. Wanfu de lady chai boto. De chike fadem duka sama. Den busik memtaki busik duka sama busikonde sama. Wat ala pesi fu sa nan ngode chai boto bon. Arkimang amma meke wan piki de fufu. Wan piki de sutugoni. Wan di sabi samia samati. Wan di e chai boto. Ici, asone pikinde. Arkimang de pike go e kon afufu wang ala sama ikoshen taki i meke fufu pikin. I meke fufu pikin poti a inia be yo kaba gon tapu aboye fufu reid. Atawa soso tembe a itembe. Atawa ya anau gote da ki aswat alwasi fa akusenge fi ay sutwen peito we awan di chai boto hogi ni one day ni adisabi sanya samati de ni ataki boy wansani pasa ataki san pasa ataki akonu wan gudu konde dembe abi wan next piki wa meisje en wan fo de kai fo fenisi te ken fe chayingwa bulusu panu zeigo potia wan island hai ala sani sama mandode afode wan se ma papi fien pemde ya nunu beina di 2 kilometer wan se papi bala tawa 2 kilometer cha fode fe kon da dongwe kotie nanga langa e kedem pali boto
Amboy die denki sanitaki a teken fo fenisi teken tia go fika burusu pano si awan island. Ni ataki fawodu ataki umugwe. Ataki mima umugwe. Bika ibe meke ufudati. Baka panku giwi meke ugwe. Den gwe. Den bala ya soso manenge ya mabe meke ba den gwe. Di den do na akonde beina hanga soso half stock sama ike. Den do den taki sau kondu ataki souye son pasa wani miti akounu. Den gona akounu e fao ataki mi boy sau kondu ataki disi uye kounu ne ukon mo wani epi ma juwan boto anga wan snell machine akounu taki mi abibi den su dati fu mi go sutu afode kiden anga wama papia inaking da ala den kandu da ala den gan helicopter fu den sungu dede o men su dati mi lasikaba den pikia pe u komoto kon mi yefu mi ama meke ugo dede mo bika uma ade pikia no mo abi ade taki kounu giwi we go den go den take ya man de chaya boto den gwe te den do mindi faze aze dati blanga beina 100 km abala di den luku den siwan island aboy die fufu ataki na anda den kwa island tanda di den go den si en amation in a pikimisi den si pikimisi anyone gas kasi imubo kwa gas kasi fugo teke akounu pikin de luku den si fufu boy akmandi fufu ataki asomar fosi denki afufu empoti anya boto amandi muchaya boto asuso kinchere apana fa boto bigimo dufu goslar di den gwe te wan pisi den si aliba higon tapu ahi liba ase seke ke laula usani di sabi sanya samati taki afode kai fo feni se te taki aikon atungwal anakima patu bab amandi yanga agoni de taki sutu na taki nei ayu ado fu mi sutu ete afo konven tekia boto a ultima supen pei na ta se ma papi fien ama papi kai na boto tapu aboto esungu den bari taki we dede du tembe man duan sani no taka mi yu ado ete teke de ala di osungu ameke kinchele aboto e bweke mo fa begwe degwe teke afwe kwanga tase baka afwa ade dio ai kwanga tase baka fuko teke den awon tibaya sutu baka ya tase ma papi anga hifo kaina boto tapu bib disimogi de teke wata igbe bu aboto teke wata intake disha kabagiwi atembe mantake disi mi ama kabagiwi de fosi de meke kinchele ase ka boto di den do kounu de taki de siwansa maikon tutwebo de abibiete di den chu den do kounu long ataki pikimisi ataki yami pataki pikimisi abaza kanwe sutu gbing den boya go teke akounu pikidi fo fenisi be jaigwe azekon anu amtorie kon akounu sidon ataki soutu wa fuya mimugia umang mimugia amandi sabi sanya samati bikane sabi taki anoutu de ya mimugia mang di sutu wante fabe sutu obio dede ama mugia fufu mang bikafa fufu mang abe puanya gas kasi de wabe mapuen efu mugia mang di mekia boto bikafa boto abe meke obio sungu arkimang luku deno ala den boy bendi ase den konde kai kounu taki sa ufende den taki ufende kounu no wafu ya
Wani a meisje ya. Bikala de woko di udu. Ala u yai pas fuwa bede apiki abi olibi. Ai tou sisa. Kounu taki ya, ai taki ai tou sisa. Na pe a bendi ase di busi konde sama bendi ase na apia bigin. Adembo ya chayen kong. Kounu taki go teke yuma chay kong. Da mi pati ya konde palang. Ala u ya temi dede na woton stap kounu. Den dia ini go tosu. Arkima amoral fa verharia. Taki you eke fami eke ma mi ataki sofu taku ma alwa sotu pikime ki alwa shai fufu imwabi samaini fami de fufu imwabi fami samaini fami de man feti sisani imwabi ala sotu sama imwabi aini fami dati na verhaal amoral fa verhaal ya ala sama ifa na wan way sama yabi aini fami na way sama dio meke nyang tido den takio ko ngude na nek furobia main fi meke budi takio den gafai arkima ala sama abi wan sani dia idu na wan sama na futowe ala pikindi meke alwasi fa abi wan yepi dia yepi da mi denki ni khantin 73 arkimami disido ya omi wan feti sigi simulanga busi konde sama alla aras ta diba sama mina utayu a feti saidi a feti mianga wa kine ifia fumi den poti wi fu feti adim towe ni tabo nakimi aswa feti begin arkiman di den wani feti anga wo dan sama sabiden sanawi apisi ala den sama ya den bed kona feti ala den sama ya den sanawi ala den afeti dat den be si taki den be pinawo en arkima adi lulu do na feti be na ni afeti kaba tanga manenge lulu afeti ti afeti do wataboy ala de ma forum te den kwanga sani ba habolo en afeti be verplaats gona strati wataboy ala de sama de so langa de besi wata sama afeti asiko de be put dem pikin to den tawa in class ko feti angeng conforming bika den begin anga den sama fumi arkima afeti be bigi en beina wini afeti bika ubiabi ala sama ubiabi hogi mang ubiabi tanga mang ubiabi tanga yesi mang ubiabi dis ala sama bedanya group afeti sigi simulanga te na gamang fu den ta sama den taliba sama gamang den pu sama kon begi wi ni afeti tapu arkimang dami disido ya etagi sanita ki a famille fi alwa si fatang ya mu wan finga fi na opoli da ikoti towe na mundu na ugi amugo suku na kuno amugo suku madi mu diape fudim take a famille ya mu bigyanga de na laulau mang no bigyanga den na laulau mang a wan fi alwa si fatang na towen alwa si fatan na kien du futa sama ya ofending ala sama abiwan poli sama ni famille ma poli sama de we sheki a poli ma one day abien sani ya yepi you garuta ki astondi den towe di sama nice nem teke meke miosu arkimang da mi disido ya da mi etaigi you taki asani dide kai arkima chari yari mofu be kona benelant da ala sama beseka fugonya yari ayuwo do wogonya yari na nyusani so sefi neikanan 20 November neikati 86 de sama fu moyu wana be seka funya yari mofe kong den beseka mi sabia dorop de dat mi anga mi ma alte tu be goluku di finyo na moyi wana ade dati
Den sama dati noiti den sabita ke sandio komiti den. En alo si be go taigi de now bibi bika de noiti den bi abi problem anga sudati. Na pe sudati re pasa noiti. Ma de wansani miti den. Arkiman a de wansani miti den de. Nee kan 20 November sudati fal moy wana an o men sama dede uman an ba bigi be wan. Arkiman de sama de giwi den de gi somen sama ti de na meke umawe yas de gi somen sama ti de meke ti de na de sama kongudu ne sama pikin de so tu wini defende fien arkiman orlo bulu ne sete konde fa Amerika dape bulu long nasi usang no tanga dinge feti onder Lincoln o mi Amerikan dede mati de na dey Amerika bi wini fin ala Amerika bi wini fin ala den gan konde di kongudu bolu long fu feti ma ala den sama de ti de abi wini fin de nya fin na Holland na disi na Duitsland ala konde sanwe a Benelux orlok chaigi bus konde so tu vini a chaigi wi o potienda uluku adaro meki a monument di masa Marcel Pinas meke poti de tewe pasa ume lukwen anga ome anyi lukwen taki noiti mo asaniamu pasa abus konde ma ta ayi di lukwen taki de sama de tedegiwi wan bakadina funa manting de se kade mbede nga PC bikaya ali mofeko on dati ali mofeko msabien na ayude newe nyambolong na peyo dingi soft na peyo nya kasi bikaye na one moment nya yari du be dia buskonde wa be fendi desande do ste yari ko na briti do smisa denki mi atani sama de pesi mam sa denki sai go in the so to dem be bibi tawan be bien planning for yari sai kon tawan be wa bien wens for yari sai ko de dede imu luku sama ikwa yuda itayen takinoki mi ba mi begi tokuda akiyu den dede den bolu longiwi amo di sani di den kampai anga den libi bulu anga libi ni na mo di sandi sabi de potien tapu we sal dia wegen den dede kiwi ti den na dei umu denki taki tawa lasi omen sama tawa na omen pikia lasi omen ingénieur no bio diape omen professeur no bio diape omen afukatianga rector no bio diape ala dede gwe den dede ugo suku chai kongi gogi den de pai edegiwi ti de na dei sans fuden fika safu den pikin fuden fika baka sande fende dat te feti sama te dede gi you dat ya nyang na de na wan sama wamu nyang na ala den te tiki fambe tayu kaba ala den gan konde ala den bigi konde na dati pasa de sama ya pot de libi giwi on dat ni lek na drug ni yo taki sang ma hati fu wansandi ya sabia ni mu de defien iteke de defien da mi denkete de gansa ma fu di longiwi de long ti de na de alteid na winamo alteid na busikonde na mo bulu mu long ifu na baisa na disi ifu na mankei na winamo mu payede ma soto wini me fende en tirefu wa wini kong da abuskonde amude safu mo fu gibuskonde o nom de bakano mu gweda buskonde sa mateke buskonde ke slav nei sawabimo de sani fu di fika sawabimo daro meki te buskonde sa maiginen de naiginen somar de luku bij voorbeeld yabi moining abebun misikaba polo ko ba di so sama aso da wan gebeurtenis bij passa dat in Guinea ti dena dei we tekenen da we ki somar
u bakau u tombaka ma de ning te ala nen di luku ma bi wan betekenis mbe go wan pes ne mi ye wan dame e polo e gine fay kayen dim go luku om dat mi be go India dat we a de takit gadu fu de offer te de sama be offer na gadu de ning ste we kai sabe o me moy ne wa bi a medisi kokani om dat de sama tede go yani da de transformer kwa nyatal da fialu kuba momoi te wegi pikinin ni abi betekenis uno ye wan so mar da igogi pikin no go ye wan so mar da igogi pikin onderzoek sanani onderzoek pianende komoto onderzoek sana betekenis vaninde omdat so ni ye bigi bepaalde pikin so lesi mitu wan sama adui bon a subus konde be sama ning igianing meke uluku a pisitori de nala ning bugi pikin so lesi apike duansan ya ma luku sa sama de bedu ay ne verleden fe funa sama be kio fa ki sama fu kunu no de anabi abi kunu we tekia ne we gia piki ala de ogi de ekwata publika weke busome busi konde sama na ye dinkine sekimo dia sabia sani de somen sama sabia sani de na fokodrei ma somen sani pasanga uya na tasani a di kulturu na neseki ma wasabia mo wa ibibia inimo on dati na ibibia inimo sabi nen soutu ni gipiki on dati na ibibia inimo sabi sayedu on dat ala sayedu ya abi consequence ala nen di egi piki abi ogi sabi aning di egi piki uno me krapanga bisde arkiman foral de ninge de manenge bala wanta kengaw sabi sawe dingi arkiman solisi ego da yonku boy eteke power king ala sanida de mix da de dingi mi go kia o man fende wan skache mi go kien na skache ye go ki ai sefi yo ki u de force sector ganga san dati da fosu denki me der rani no mondati mi sien why do dat ya daw del black pa lokbo ye chai wan brandweer slang maya mas poitu watange lokbo da soye cholesi yo denki asa madusan yangai mana faye nyang adesan die dingi ala sani no weki se dingi brada sorgu taki ya bi bata ibita bata usu ibita bata chalanga inaken kuo aman ko wata nagi manenge constant we dingi ko wata yo kisi mankei isi yo kisi mankei abi pikin bita bata nga isani ya ini de iluangu tete inaken kwa mani we go teke a power kinda we make sanga o mesutu sani poti sani ya ini make senchade awan bomu we make gu save da we polo imi go kia samati de kande yo kie walisi ma twede lisi na pe yo fika abi wagi abatre fi faisi reigo da pe pon afika ya pasi ya macharsen we begi ba u for sekta kanga sande akiman mbe takia sani ya kaba ma mieshen mi otakien baka arkiman tewe meke programa da wegi wage story ma ala den tori diwe taki na sambu skonde sama begi anga datli bembe kweki piki mato arkiman wamma bedia wan konde ataki yambe takien kaba mi otaki te walisi on that we see on that tempo chanya forum ya kandia kamobete ne wamma dika bon nenge fisi bon sutwama ni atakia naipuen abondi sutumia mi na opue mi ofika nya fa sutu anta sama ni ama tekia boni afika inde ni awakagwe dia wakagwe te wafu yu aye bali ma bali die bali abali koni osu bikana sama ibali basi ya umesema ibali mani osu aikota sama na abali ya mina na wasama ya mo sana abali ya inex piki fum dimbiabi aja baka konde da sana abali ya
Habari bari cha kondonio su arkima sampasa. Amma ya biabi one picking a 2 seconde. Ne diai kon anenge efisi bon amadi ka bon dia mabe fikade takia fu sutu watama ni na piki fia sutu ni apiki dede. Tos na dede boskopu de ke wan de sabi takia madi a wan piki na abi. Arkimate wasani miti yu yamu wani amiti wanta sama on dat atasama dia umiti kan dia situasie fi erg mo yu. Kan de na wan lobby wan fi ibikaye pi arkimate si wan sama idu wan sani. Of wan sani miti yu. Ne isi wan ta sama taigen taki isi faye gudede aswabe miti mimi ya wani ya miti yu. Arkiman amo bun om dat fi teke koni asama. Fi teke leri asama. Bika sama de dia situasi de mitien alibi mak diau kan de diau miti yu ya alibi. En kan dia asama di teino be taigen kan dia asama de be libi kan de di fikainde taki na udwen. Awanta sama kis arkima daimu luku somsi waka isi wambana buba doti soms temie waka if no biba tam skopen pu yo taki saide mi puen a misimi ma kande tasa ma dioko a mission ma sama na tasa ma de kande mi egi piki of mi egi fami asutu do sto si wan san na igo bumeke utaki unom taki wo fikain nem fikain ki wan tasa ma ko tasa ma taki of mi o fikain ki wan tasa ma ko tasa ma doen du saimu du saiman du arkiman du saiman du da gadu ago ala dem buye pis o luku itake ya sama ya abe duemba abe meke moiti ma no fika sani gita sama adumi do sam duento a pasanga mi am pasanga entu mi piki siki e piki sefi musiki no meke u luku fa we ribianga o sefi meke u luku fa we cha o sefi na agon tapuya dat yo denki asande ya o duen fasa miti watawan mana ini ya usu en tjau trefi hebi tjau trefi kan dia overleving omdat ala sama na bia wan koloku ala sama na bi ata ala fasifa o pasangen wasabi din on datu wasabi meka usuku voorkomen bakataki voorkomen is beter dan genezen meka usuku voorkomt dat je apasa want chai naki asabi pia inaki apia kisha unaki makande tia naki yu na sefi be wanien ma msabi so na lasti pikifu mama mbe sabi so ba na lasti pikifu mama meke ade lasti pikifu mama giyo ma meke udusa umudu ainya ko ontabuya apewe libi robia mai angen programa wiki gadu giwen ta wiki kudia ibaka wiki na wa programa de kona yunanga Mr. Robbie Amain ala fode oko na neti wiki